Ay, naapaw. Imot nga ba bakutan? Ay, naapaw. Nay, ang pahay kumaray, nagkapuam. Ay, kapre. Ay na, kumari mate. Dito nga kinagagwapaw, kapray. Ay na, po kumpare. Unay magkakigtot ko kanya mon. Oh my God, Berta. Ay na, apaw kumaray. Apay, nagkapuam kumaray. Tanay ito manalamitim ka. Gasla ka lamang kukulam. Ay na, pare, han mo nga damdamaganin. Ay na, tanay. Ay, marurudak lang, mahaybladak lang, kumpare. Naggapuak, di dyan da kumari aneng, kumpare. Tane, mapanak lang ko mabumulot, iti uray may sakilo laeng nga bagas, kumpare. May sakilo laeng nga bagas, kumpare, ti mapanggubuluden. Ngam ay na, ti imot nga baketan, tadi naki din pinabuludan. Ay na apo, imot nga talaga. Ag kumari kami pay mate. Ay na apo, una yan. Timulang santi kinaimot na day tanga kumarik nga aneng. Ay naapaw, iso nga, ay, sipod itata, kumpare, sipod itata. Lipati kaon, tinagkumarian me. Awanen ti kumarik nga aneng. Ay naapaw, taawan ti kumarik nga imo, kumpare. Anya? Ay na, apo kumaray, day taman ti bagbaga kung kahit kumare, nuhaanda kayo nga pinautangan, daytoy iti panunutem. Daytoy iti laglagipem kumare. Haan ka nga kasali iti budget. Ay na po. Dayta ti kung kunagkanyayo kahit. Si kayo lagarod ti umut-utangan. Ta si kayo pa'y ti makagura. Ay na po kumare. Daita nga ugaliyaw ti ikatinyaw kumare. Anya? Ay nabaw, maisa ka ma nga lakayan may. Latag mo ki di ha. Di ta ka malaganan. Anya? Anak ka ng